King lagyo ng ipam, po ng anak, po ng Espiritu Santo, Amen. ing Diyos ning kapanayan, amang apnu kay katamu, king sablang tula, ampon kapanayan, king kasalpantayanan, king kapamilatan ng upayan ng Banal Espiritu, mantabe kay kayungan. At kaya ka antimorin. Kapatad, aranasan tayang abi-abing banwaning yubileo, anting meto nga balayan inampang tamo ing kapurian, kapasalamatan at kayaduanan tamo king Dios. Kaya beraretang alang siwala king yatu, dapat deti pakiramdaman ampon tatanggapan nala ning ipa ang timong anak ng kaluguran, ding masakit, ding makatwa, ding makasukol, ding pakakalulu. King kapamilatan ning indulhensya ning jubileo, ing ginu pepayagos ning ilog ning grasya ampon bendisyon. Pigkalam ni kikatamungan ing kayang kapanayan at ing kayang kapayapan. Pepasik na nga nala ring may natamong gamat at pepatatagan nala ring kalo-kalo tamong tud. Nga nang mga mano king balang metong kikatamo, tibayan nyo ring lubyo e kayo tatakot. Pesik na nga niting karanasaning pakalulu at ni patibayan king pamakitagno tamo kaya. Ngeni itamo komunidad keni king parokya ding pasto lampon kawan ngening pagmasusyantaya ing kabanalan ning familia ning Nazaret. Pagnasantamo ing munye kapasalamatan kaniting Eucharistia at minsan pa manigapong kapatawaran kikilala king makasalanan tamo. Ginoo, ginising mo ing kasalpantayanan mi, Ginoo pakalulu. Gino pakalulu. Kristo, binyayan mo ing kapanayan mi, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo, pelablaman me, ing pamikalugod mi, Ginoo pakalulu. Gino pakalulu. Ing lubos mayupayang Diyos, pakaluluan na katamo sana, patawaran na rin kasalanan tamo, at idala na katamo king bie alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, pikalubming pialimbawanan mi ing banala pamilyari Jesus, Maria at Jose, at tularan niya sana karing miyayaliwang dapat ning kabanalan at king buklod ning lugod, amig-ari king pamilyara. Baming pangaintuliran magkabit king ablas sa yalang angga, busal ning tulang mag-ari king kakarinan mo banwa. Iti adwan mi keko, O Diyos, king kapamilatan ng Heso Kristo ng anak mo, ang Amen. mabibiyang pon mag-ari kang bemo king kabeto nga ning banal espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ng Sirach. Uling ingginu, burina ing igalang dering penganak intata. At ing katulira na ning ima, kilalanan daring anak na. Ninuman ing gagalang king tata na, maglarin niya karing kasalanana. Ing gagalang king imana, antiyang titipon pibanjana. Ninuman ing gagalang king tatana, manakit yan tula karing sariling anak na, at ding panalangin na maramdam la. Magluid ing bena ning biyasang gumalang kang tatana, at ing ebabye sukalog kang imana, papakit yang kapamintuan king Ginu. Susuywan nala ring pengari na, antimo king Ginu. Anak ko, lingapan me itatamo king ketwana, eme dirinan sukalalog king kekaban ning biyena. Agyang minane kaisipan, lingapan me pamurin, eme lalapastanganan king kabayangnan mo at sikanan. Uling ing kalingapan mo kang tatamo, makalingwan, nune magsilbing kapamayaran king kasalanan mo. Ingamano ning Gino. Salamat, King Diyos. Nuan yaing dinumang ating takot king Gino, at tutuntun karing kautosana. Mga biyayan ka king obra daring gamat mo, minwanan ka at mipala. Ing asawa mo, mangari aking ubas, amabunga, kilub ning pibale-bale mo. Ding anak mo, mangari lang suling olivos, makapadurot king lamesa mo.
makanyaneng panwanan ning apanaligan, ing taong ating takot king Gino, ing Gino ning Sion, bendisyonan na kasana, kamtan mo sana ing kanwanan ning Jerusalem, karing mabang aldo ning biyemo. Pamamasang gibat, king sulat ng San Pablo, king kapulungan karing Kolosas. Ikayo ing balen at tinangi ning Diyos, ding banal na at binang pakamalan. Inya sukat kayong miganig, king laus pusong kapaglunusan, king ganaka at king kapakumbaban, king kamong loob at kapibabatan. Mipapanupaya kayo, mipapamatawad kayo, kabudmurin, at inyan paginakit, kingaliwa, ing ninopaman. Mamatawad kayo, antimo ing pamamatawad, ning Ginoo kaya kayo. Babura deting piblas, bayo lang bukluran, at ganap pikametungan. Isulod yu ing lugod, magari sana karing pusuyo ing kapayapan ng Kristo. Uling para kaniti, may ngayawos kayong misasan metong, antimong galamena ning metong mong katawan. Maging mapagpasalamat kayo sana kapilanman, ing amano ng Kristo, labis-labis sanang mamali karing pusuyo. Mituturuanan kayo at miyusukan, kambening ganap akabiasnan. Kambening kapasalamatan, ang makasali karing pusuyo. Midalit kayo king Diyos karing salmo, at himnos, at banal adalit. Kapilanman, kayo magsalita o gagawang nanuman, nunemo king lagyo, ning Ginoong Jesus. Miyayampang kapasalamatan king Joseph pa, king kapamilatana. Ikayong babaying talasawa, manusid kayo karing asawa yo. Uling ito, ing karampatan yung daptan, antimong makayagom king Ginoo. Ikayong lalaking talasawa, luguran nyo la at pakitusan ding asawa yo, king mitmong yumo. Ikayong penganak, maging mapaminto kayo sana, kapilanman karing pengariyo. Uling iti ing makatula, king Ginoo. Pengaring lalaki, eyuladerinan kaplaslob ding anak yo, pota minalalog. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Mag-ari sana karing puso yu, ing kapayapaan ng Kristo, ing amano ng Kristo, labis-labis sanang mamali karing puso yu.
Ingginuman tabi ake kayo, at keka antimorin. pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka, o Ginoo. Kalala ko da pamuding pantas, niyo ing anghel ning Ginoo, pepakit siya kang Jose, king kapamilatan ning meto nga paninap, at nga na kaya, mibangon ka, ito kiming anak ampon imana, at tiplat kayong papunta Ehipto, kayo mama ko ka rin, hanggang ko sabian keka. Pablasang ni Herodes, burineng papanintun ing anak baning ipapate. Mibangon niya ni Jose at kanita muring benging ita, tiki nala ring miinda at menulakan lang para Ehipto. Karin lamig datun ang gaking meteya i Herodes. Makanyan lapin metupad yat ang amanong pisyag ning Ginoo, king kapamilataning propeta. Inawus king lumwal Ehipto ing anak ko. Kanitang mete ni Herodes, niyo ing anghel ning Ginoo, pepakit siya kang Jose, karin Ehipto, king kapamilatan ning metong apaninap. Mibangon ka, nga na kaya, iyuli mo nala king labwad ding Israel, ding miinda. Pablasang detang bisang makamate king anak, may nga mate na langan. Inya mibangon niya i Jose, tiki nala ring miinda, at migbalik nala king labwad ning Israel. Dapot inyang abalita ng Jose, king i Arkelao, yung menalili kang tatana king pamag-ari king Judea, mitakutan niyang taglus ka rin. Pasibayo, tinanggap yang babala king kapamilatan ning metong apaninap, inya king distrito ning Galilea, karin niya migbanda. Karin nalat tiknang ding miinda, king metong abalen amayayaws Nazaret, king antika niting paralan, karin metupad ing amanong mipasyag king kapamilatan da ring propeta. Mayaw siyang metong ang Nazareno. Kapatading mayap ng balita ning ketratang kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Asibayo po, mayapayabak kekongan. Kamusta ko po? Merry Christmas! It is still not too late to say and greet Merry Christmas karing katamo pong akakit, akakasalubong, akakayabe. Nyapin po, isundo-sundo tamo pang babating Merry Christmas. Eya po, mitok nang anyang December 25 mo, ing kapag masusyan, ing kapaskuan, we have a whole season of Christmas. Pilang papungaldo kanyan, bayo mayari iting panahon na ning kapaskuan. At nga pansinan niyo po ketang milabas sa Pasko, I'm sure, mitipon-tipon la naman po ding familia. At nung mag-scroll tamo, lalabeng tayo kareng Facebook, there is an explosion of family pictures niya po. Talaga namang mag-upload, karetang letrato, abe-abe, anting familia. At mababakas karing karelang lupa, itang tula, itang saya, bunga na nitang pamitipon-tipon, lalo-lalo na po tang daratang ining okasyon ay ni. Bonding, family is love, nga na pinitang ABS-CBN yata itan niya po, itang station ID, family is love. Atin po kanong metong tatang, pablasang pakakalulula mo, at tala naman po masyadong pera, bang kanita, apanusignan nala dening kayang anak, bang kanita, salinang pialungan. So yung gawa na misa ni Aldo, kay bat ng may gobra, anyang inulyan nala din kayang anak, inagkat nala. Sabi na, o anak nga na, mamyalong tamo. O iting gagawa na instead na salin na lang pialungan, king tindahan, makyabeya, pakyalungan nala, dening kayang atlong anak alalaki. Sabi na, mamyalong tamo.
Ingke katamong pialungan, singkasikan. Singkasikan. Inggawan yu anak, munta kayo kanin king mula, manintun kayong stick o kaya tang malangin dutong kay bat dalayo lakeni. Bibalik kayo kay bat atin tamong pialungan. So, yung gawa da rin nga, excited lang. Talagang matula la, lulundag na pa kasi mamyalong la. Pakyalungan na lang tatang na. Anya pong kabalik da, magdala na lang kanya-kanyang kapirasong dutong o sanga or stick niya po. Kay ba't nga nagkitang pangane, huling magdala niya pong kapirasong dutong, inggawan mo nga na paklian me. So, may pinto na man itang pangane, pikli na itang dutong at masikan ka nga nanining tatang apakline ing dutong. Makanyan mo naman, ketang kadwa, o paklian mo na nga na, pikline, kay sina pala, masagol niyang paklian ini. Itang katlo, makanyan mo naman ing kewa na, pikline, itang sangang dutong, at migtagong peneman, itang anak. So, ilangan po, apaklidala, detang kanilang dadalan adutong. O sige na, ibiyayo ka na ako. Kimana lang ning tatang, detang piklidang dutong, nung adwalang piraso deta, piyaben nala. Piyaben nala. At binyene, ketang mumuna ng anak, o sige nga na, paklian me. Abamig kasakit siyang may makli kasi adwala kasi mididikit ng dutong niya po. Yan namukal pa ng dati, betong yang piraso ngayon, ni adwala lang. Ede, apakli. At makanyan mo naman itang kadwa, itang katlo. Kaya ba't nga naning tatang baliyo anak nga na ing masikan aliwa, ing mamakli, ing masikan yapintang kakawani. Ing masikan yapintang kakawani. So, yung gawa na ning tatang, kimuanongan. Detang stick, detang sangang dutong, ape maklida. At kay ba't kinang wayang tali. Bandel, detang pira-pirasong dutong areta. At sabi na ka rin kayang anak, o yan nga na, subukan niyang paklian nung apaklide. Piniling lapu, dening anak, uling baluda, ede apakli. Saning mas masikan nga naning tatang, ing masikan, aliwa ing mamakli, nune ing manali. Ing masikan, aliwa ing mamakli, nune ing manali. Tandaan niyo po, in Pasko, kaluguran kong kapatad, tatali na katamo. Buri na sabyan, bubugkos na katamo. We are being bonded by Christmas. Potang abe-abe, at etamo misalbag-salbag, etamo mikawakawani, mas titibe tamo. Ang yang nino pang Poncio Pilato pong Herodes, dakatamo apakli. Kay makalungkot ne po, kaybat pa mo yung Pasko, kababait na pa mo ning Ginoo, kalalako da pa mo ding pantas, abati ng lintong kontrabida. At inang awsan tamong killjoy, ilaring manirang tula, ilaring manirang saya, ilaring taong mahilig manyalbag. At o yan po yung ikit tamo kang Herodes ne po. Imagine, kababait na pamong Jesus. Ngeni, babalaka na, king papatena ne, ining bayong panganak ay ni. Tandaan nyo, ing Sagrada Familia, maging Sagradia, uling at syukarin itang tibe ning balang metong libutad na ning nyayliwang threat or makayambang panganib king familia
basta't mi kakalugod, basta't misasan metong siguradong akabyusan tamo ne po. At o yan yung Sagrada Familia, isipan tamong Sagrada Holy, everything will run so smoothly. Isipan tamo na maging komportable nga ning ega na gana kasi banal la. Being holy does not mean you devoid yourselves of discomfort. Ala na maging problema king pamiyabe, king relasyon. Nung ay maging yang sagrado, potang yayabe taya ing apong Gino. King katamong familia, it is not enough that we have completed datang 9 days sa simbang gabi. It is not enough that we have shared nung na mga ting bagay at yung katamo, dinakitamo kang karing aliwa. Importante, itang yayabe tayo palagi ing apong Gino. That will make our family sacred. Dakal pong manyalbag, king katamong relasyon niya po. Aliwa mo i Herodes. Or perhaps, we have a lot of Herodeses in our midst na maging sumbagal, bangkanita, sumulong at maging kompleto, buuyin kay katamong familia. Siguro pwede nga sabi tamo naman, ing kakaluluwan, metong iyang dahilan, nung bakit may salbag-salbag laring familia. O kaya naman, itang aldo-aldong may bubungilan, potang palagi kayong may papate, potang mangi babo ing mwa, ing inggit, ing security, in insecurity, o ren, ilaring bage, magsilbing anting Herodes mo naman, manyalbag. Dahilan bang kanita, mikawakawanita mo. At potang mikawakawanita mo, mimina, ing kekatamong puwersa. Pero potang piyaben na benda katam, kalapadaritang duto nga pituglong piyaben, mas maging masikanta mo. Lalo tigit nung mitatali tamo ne po. May ngari mong palis, potang ibigkisan me, potang bugkusan me. Ela may salbag-salbag, maging yang matibe, and it becomes very effective king pamaglinis ne po. So, nakalpong threat ngeni. Pangilagan tamo, dening magsilbing Herodes, bang kanita maging yang matatag, ingke katamong familia. Pangilagan tala, iwasan tala. Kalupan na ning gewada di Maria y Jose. Anyang piyapakit siya ing anghel kapamilatan na ning meto nga paninap kang Jose ining anghel. Agad-agad, immediately, talagang migsadyan nala, they prepared themselves for the journey hanggang masakit, madalumdum, marimla, at masasaguli itang klasing pamaglakbe agewada. Pero may ngilagla, may mintula king instruction na ning anghel. Ang yang kaya katamo po ne, po nung ating Herodes, atin mo namang anghel, king kaya katamong biye, ila rin kaya katamong pakiramdaman. Nung atin tamo mang takot, akikimkiman, king kaya katamong sarili, let us feel comfortable by trusting people who really have concern. Hibalang metong kaya katamo. Dening tao na magnasa na salese ing kaya katamong kabilyan, para idalada katamo o iatad apunta king kasiran. That is the essence of what we are celebrating today, nepo. Kaniting Sagrada Familia. Elaman perfecto deni. Nung lawan mo, nung banala, dapat ala nang maging problema. Pero ali, atin at atin pa mo rin magsilbing aberya, kimbalang familia. Parti na nga niyan, sangkap na nga niyan. Pero, nung manatili tamong abe-abe, nung isusundo tamo itang kakatamong banding, itang kakatamong pamitipon-tipon, especially karing makanya na okasyon, mumuli. Yari nga liwang pamilya, hanggang may kawa-kawa nila, tsunokim niya liwang lugal, mga lawad na bansa, they tried their best to
come home, especially on Christmas. There's no place like home. There's no place like family because family is love. Tandaan niyo, maging sagrading pamilya, potang yayabi tayo palagi ing apong Ginoo. But it is never devoid of problems, difficulties, and challenges. Pota pong kay ating lalapit, mag-complain niya, magreklamo, among, nung kapilang ko migselbiking pisamban, nung kapiling linob ko, anting metong Eucharistic minister, nung kapilan mi lapit ko kingapong Ginoo, ot ngeni patinog pa, ing matinding karamdaman, king asawa ko, ngeni mikakanserya. Tandaan niyo po, ing pamaglapit kingapong Ginoo, ing kapag nasantamong maging banal, every sabihan, we are freed from suffering. Every sabihan na nakamakaranas discomfort king bie. Ali, ila pa nga ding makapagpabanal kaya katamo din. When we try to accept these realities and do something about them, and by trying to listen very carefully king instruction na ni nga pong Ginoo, karing anghel ang makapalibot kay katamo, we can always land safely. Kalupad na rin ning Sagrada Familia. So let us imitate their courage. Let us make them as our inspiration. Itang karelang purong lugod at masabal, care, love, kimbalang metong etamo kapilan man mapakli, masira, nung inkyakatamong pundasyon, yapin inkyakatamong lugod, king apong Ginoo. Alang nino mang Herodes, o nino mang bagay o tao na manyambut, bangganita asira, inkyakatamong relasyon, nung imbalang metong at siyuing pamisasan metong at siyuya itang pamaging kompleto tamo uling buo tamo anting metong a pamilyang mibuklod-buklod tatali na ning diwa na ning Pasko. Amen. Credo in unum Deum.
Kapatad, kay batamong may kiramdam, king amanon ing pangakabos, itestala ring panalangin tamo, king ipa, king kapamilataning anak, o Diyos, kapanayan mi, pakiramdaman mo kami. O Diyos, kapanayan mi, pakiramdaman mo kami. Manalangin tamo para king banal a kapulungan. Ing banal a kapulungan, talaingat ning plano ning kaligtasan, ipasyag ne sana karing sabla, king kapamilataning amano ang pondapat, ing kasalpantayanan, king ginong sinubling medye. Manalangin ta, king Ginoo. O Diyos, kapanayan mi, pakiramdaman mo kami. Manalangin tamo para king Meto Yato. Ing Yato, tatayraning lugod ning amanong mikakatawan tao, ang patana sanang gera, at ing pagdolapana, ing pamisa sa usig, ampong kapayapan. Ipanalangin ta, king Ginoo. O Diyos, kapanayan mi, pakiramdaman mo kami. Manalangin tamo para karing magkakasakit. Ding magkakasakit, elas sana manabo, king kasiranlog. Nune tamasanda sana karing pusura, ing kalam ning kapanayan Kristiyano. Ipanalangin ta, king Ginoo. O Diyos, kapanayan mi, pakiramdaman mo kami. Manalangin tamo para karing pamilya. Kambening halimbawa ning banal na pamilya ning Nazaret, ding pamilya maging mapakibat ta sana king plano ning Diyos. Ama Maus Carela Aldo, Ban Mibebe, king pangabayo ning lugod. Ipanalangin ta, king Ginoo. O Diyos, kapanayan mi, pakiramdaman mo kami. Manalangin tamo para king komunidad ning diocese. Pepasik na nga ning upaya ning pamamatawad at binayo ning grasya ning banwa ning jubileo ing diocese tamo, isundo na sana ing pamaglakad king sala ning mayab a balita. Ipanalangin ta, king Ginoo. O Diyos, kapanayan mi, pakiramdaman mo kami. O Diyos, ipami kaniting banwa ning jubileo, biglat neking banal na kapulungan mo ing dalan ning kaligtasan, at kipwan mo ring anak mo, king kapanayan, amani batan keka. Tanggapan mo ring mayap ming kapagnasan, at pabalawsnan mo ing kaburian, ming mibalik keka karing biyemi. Baka ming maging tunay talapatutu ning maya pabalita. King kapamilatan ning grasya ning banal espiritu, tayran mo ring takbang mi papunta king nuan a kapanayan, ning pamamanggal, king lupa mo, king bayong Jerusalem, banwa. Nungno ka rin ing kayarian mo, miras na king garap ng pangatupad, at ting sabla, dasan da ing katuparan da kang Kristong anak mo, ang mabibiyampuan mag-ari kang biyamwat ning banal espiritu, manggaman king alanganga. Amen.
Manalangin kay kapatad, baning kay katamong daon matanggap ya arapaning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ning ginuiting daon karing gamat mo, king ikapuri ang pang ikaligaya ning lagyuna, king kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos, ipami, daraw miya kekaiting ayin ning kapayapan, king kapamilatan daring panalangin ning nuwan a Virhen ay ning Diyos, at ning nuwan a San Jose. Patibayan mo laring familyami, king grasyang pon kapayapan mo, itiadwan mi king kapamilatan namuring Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi ake kayo, At kaya ka antimuri, itasyularing pusuyo, makatasno king Ginoo. pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunay pinkarapat dapat ang pon matulid, sukat ang pon makakabos, ing puriyan ang pon pasalamatan da ka kapilan man ang pon nukarin man o Ginoo, banalay pa Diyos sa malugod, ampon maganaka, king kapamilatan ng Kristong ginumi, king pamagmasusimi kaniting banal a misteryo, paniwalan mi king pepakilala na ing mayayakit a kadyosan, inyang kimkunana ing mayakit ning pangataw, antimurin ya amibait bayo pa king sablang panawon, migmula yang pepasakop king mismong panawon, banking pangataw na, isubli na king genapan ing sablang melalang, at tawsaning mabalik lalam ning pamag-ari mo, ing taong dinayo na keka ning kasalanan. Inyang ngeni kambering sablang anghel, parangalan ang pon pasalamatan da ka, king mayubong pamagmasusi, ngamingan pupuri. Ikapining banaloy pa, iking sibol ning sablang kabanalan, uli ni tayo ipanigapu. Ipanigapumi, itugtug ning espiritu mo, antimoing titipang ambun, karating ayin mi, ban pabanalanala at para kaya kami, gawan na lang katawan ng pong daya ning ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, kanitabengin mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang loob dinaw ning biyena, king pamailasang pon kamatayana, kinuwaning tinape, pepasalamatan na ka at pinuri, piraso na yung tinape, dinwang na iti ka ring disipulo na nga na, kuwanan niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti yung katawan ko amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinuwaning kalis pasibayo pepasalamatan na ka at pinuri dinwang ni iti ka ring disipulo ng ana kunan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti uling iti ing kalis ning daya ko ing dayaning bayo ang pon alanganggang tipan amibubu para kay kayo at para karing sablang tao ban kanita mi patawaran la ring kasalanan daptan niya iti king pamigagan na kayo kanako.
Misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin gaganakan mi o mapamakalulong ipa ing kamatayan ng puwan ing pangasubli ng mebye, daraw miya kekay ting tinapyan ing biya ting kalis ting kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulu-sulu king katawan ang puandaya ng Kristo, tipuna na kamingan timong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oy pa ing banal a kapulungan mo, ang makalaganap king metuyatu, ban miganap ya king lugod, kambyan ng Leo ing papami, at Florentino ing arsobispumi, Ipasiano ing arsobispo emerito, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid mi, aminuna ng pepaynawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, king pakalulu mo, idala mo la at ding sablang mayngangon na bye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan. Gawan mo kamingan karapat dapat magkamit, kimbye alang angga. Ban kambening nuwan na Virhen Maria, induning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambe ring nuwan ni Apostol at ding sablang banal, ami biyebye kalugod-lugod keka king kekaban ding panawon, apuryan ang puan apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatana, kambenampon kaya, kagumning banalay Espiritu, sablang parangalampon ligaya keko Dios, ipanglubos mayupaya, manggaman king alangangga. Maustam yan ikingipa ka rin nga manong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami king sablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasupaning pakalulumo, mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, i Hesu Kristo. O Diyos, ipami, ing ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan na lakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. E mula sana babalik danding kasalanan mi, no na ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ing banal na kapulungan mo, layan meng pamayapan ng ponpisan, meto nga nagpangking kaburian mo, ika mabibiyayan pon mag-ari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabi sa kapilan man ke kayo. At keka antimurin. Ipakit tamong yani, king mi kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po. Kapatad ning Kordero ning Dios, diyo'y milalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayawos king apuna ning Kordero. Ginoo, e ako matampang tanggap keka, dapat iyay kasmi nga mano mo, humayap na ko.
Talakad tamo po. Manalangin tamo, o mapamakalulong ipagkaloob mo sana kay kaming meseseng king maligayang sakramento, ing atok yan miing alimbawa ning banal a familia ri Jesus, Maria at Jose, ban kay bat ning kasakitan mi king biye ket king yatu, pangaintuliran ming miyagom keka, king ligaya banwa, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kapatad, king kapupusan iting banwaning yubileyo, yagom talaring siwala tamo, king dalit ning kabilugan na banal na kapulungan. Ang yan ni may yampang kapasalamatan king Diyos para king kalam niting induluhuyan siya. King kapamilatan ting sakramento, peregrinasyon, panalangin at pamanyapatmayap, mika karanasan tamong malalam king pakalulo ning Diyos. Ing ginuinos na laring kasalanan tamo, at kitmon nakatamo king kayang grasya. Kaliting banwaning yubileyo, king pangimut ning panahon ning liturhiya, linub tamong ganap king misteryo ng Kristo, king kasalpantayanan, kapanayan at lugod. Ngayon ipepasik na nga ning karanasan ning pamagbalik, lub, mibalik tamo sa diyang aldo-aldo, gagawan karing biyatamo. Kawangis ding disipulo, amenakit king kayang lupa. Kalawat tamo king tula ning pamanyalubong tamo king Ginu, at matibay tamong papanatilyan, ing pamipasyag tamo king kapanayan tamo, uling tapat siya karing kayang pangako.
O Diyos, ay pami, ing kaganapan ning grasya mo at ning labis-labis mong banalakalam, ti pala kaniting familia mo. Pagkalam mula karing talasalpantaya mo, ing kasalpantayanan makapanalis karing bundok, ing kapanayan nga makabigu, ating lugod mapibabat at maganaka. Ban kanitang ngeni, erala kapilan man, ikawani, ring sarili ra, king kaburian mo. Pasalamatan da ka para kaning mabilang-bilang nga bendisyon mo, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tamo pa mo po saguli. Pakiramdaman tayo pa mo po yung metong kalikikatamong seminarista na iba't ka ring chameleons na po bang kanita mag-promote po for vocation campaign. Mag-rush siyang abak po kay katamungan. Bayo po yung sabla, pakilala ko pa mo po. Ako po James. Metong po karing seminarista na po ning kay katang parokya at makayanib po karing Order of the Ministers of the Infirm o mas kilala tamo pong Chameleons. Ingke kami pong order, kaniting banwa, magmasusiya pong 50 years na po ning presensya na kitiking Pilipinas, pepatibe na po ning kanitang Arsobispo ning Manila, the late Jaime Cardinal Sin. At makanyan mo naman po king daratang February, magmasusiya pong vocation man ingke kami pong order. Anya, pasibayo po, manyaws kami po, karetang kayanakan, karen pong kakatamong anak, abisang lumog king seminaryo, particularly po king religious life, willing sumuyo po, karen kakatamong kapatadamasakit, malyari kayo pong mag-message kaya kami through FB page na po ning kaya kaming seminaryo, St. Camillus Seminary or Chameleon Vocation PH. At migit po king sabla, ipanalangin tala po rin kaya katamong kapatadamasakit, lalong-lalo na po rin ang atsuking nursing homes, deta pong makayadmit ka rin kaya kami pong chaplaincy, king Philippine Heart Center, king East Avenue Medical Center, king National Kidney Transplant Institute, at king kaya kami pong nursing home, King Camillus Medhaven. Itamo po, dakal pong dakala salamat, at isunduyo kaya pong panalangin, ikami pong sablang tinangu kingaos ni nga pong Ginoo. Dakal pong salamat. Kapabaluan po, para king misa ning bayong banwa, Solemnidad ng Maria, Induling Diyos, arini po ring makatuki, para king December 31, nening New Year's Eve Mass, alas 9 na po ning bengi, magdala tang pong kandila, at para king Kayaldawan, king January 1 po, reni po ring misa, alas 7 na po ning abak, ang popo ing alas 9 na po ning abak. Dakal pong salamat. Talakad tampo. Pahabol mo rin po, nandi po may vocation campaign la rin king kapatatamang religious chameleon, makanyan mo rin po king kakatamang seminaryo, king kakatamang archdiocese, king Mother of Good Counsel Seminary, at inlanang pong pa-exam, kaya pong interested, kaya nakanalalaki na magpari for their entrance examination, yung buong bulan na ning Febrero next year, all Saturdays po. Pwede ko pong mag-try, lalo na rin kaya katamang KBS. Pota, ating bisang babalak magpari kaya kayo, you just have to try it. And naman automatic na exam kayo, matanggap na kayo or tuloy-tuloy na yung pamagpari. Pero importante, makibata mo, king kayaw sana rin nga pong gano, maleta mo, ngeni, etamo pa siyadong klaro, hindi katang bukasyon. But in the long run, as we go into the formation, akita mo na in Diyos, tuto nakatapal lang ausan. So, pasibayo po, all Saturdays of February, King Mother of Good Counsel Seminary, those who are interested, karing kaya katamong youth, kaya nakanalalaki, bang kanita abalo yun nung nanuing plano na rin akong para kaya kayo. Dakal po salamat.
nga ni po ing masusing bendisyon. Ingi pa amitubod king anak na eban manusga no eban ni ikabusing yato idayo na kayo king sablang marok at tanggapan nala ring kapag nasanyo para king mayap. Amen. Ing anak kami naus lumapit kaya karing kababayatnan at mayayalipit pagkalaman na kayong kasngawan ampuan kapayapan ban kanita makapanaya kang makabante mipnong kapanaligan king pamagbalik na king kawakasan ning panahon. Amen. Ing banal espiritu akan iting banwaning yubileyo may ngapno ke kayo king grasya pasulungan aldoldo ning biyeyo king aranasan yu king kasalpantayanan. Amen. Ating bendisyon ning lubos mayupayang Diyos ing ipa ampon ning anak ampon ning banal espiritu ti pa ke kayo at manatili ke kayo manggaman king alanganga. Amen. Sambanye ing genu karing pusuyo panay makasadyang makibat kanino man mangutang kasangkanan king kapanayan at syuke kayo o me kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos.